Qegħdin fl-eqel tas-sajf u xemm aħjar minn huma friska fil-baħar ikħal tipiku Mediterranju. Min jerħilha fuq id-dajsa jew jott, min f'xi pool, uħud iżuru waħda mill-bajjiet sbieħ Maltin li huma mqassmin mal-kosta Maltija. Iltqajna ma' diversi turisti u anke persuni li jaħdmu hawnhekk hawn Malta, speċifikament f'din il-bajja. Għalulna xi jogħġobhom f'Malta u anke f'din il-bajja partikolari. Beautiful, really lovely island. Very clean, lovely people. People are nice and yeah, it's nice holidays. The city too. I visited some city yesterday and was pretty nice. I like it. Sono innamorato di Malta. Just arrived 2 hours ago. Yes, but we're excited to party tonight, of course, and just to lay in the sun and get a tan. So, to chill, to relax. I like, of course, the islands, Gozo, the Ramla Bay, it's my favorite. Melia Bay, Comino Blu Lagoon, of course, Santa Maria Bay. There are many good places in Malta. Il-bajja kienet miżawda turistu l-Maltin iltqajna magħhom ippreferew jibqgħu igawdu l-baħar. Fosthom dawk li jgostaw l-isports tal-baħar. The popular sport is jet ski. Jet ski is very nice. It's very fun, very fast. Appellaw ukoll għal kawtela fl-użu tal-inġenji tal-baħar u biex jirrispettaw ir-regolamenti tas-sigurtà. Too much garbage, too much crazy people that litter the garbage on the beach. L-Awtorità Maltija Turiżmu għandha wkoll għata uffiċjali stazzjonati fil-bajjiet ewlenin li xogħolhom huwa li jgħinu lil kull min iżur il-bajja biex ikollhom ġurnata tranquilla billi jwaffqu kwalunkwe aġir u mġieba li possibilment jikkompromettu l-kwalità tal-bajja. Madwar il-bajjiet ta' Malta naraw li n-nies qed josservaw ċertu regolamenti tal-Blue Flag Criteria, eżempju, u anke liġijiet. Minqasmu l-ashtrays naraw li l-bajja hija ta' kwalità. Preżenti wkoll il-lifeguards bajnejhom imwaħħlin fuq il-baħar, attenti għal kwalunkwe sitwazzjoni perikoluża li l-interventi tagħhom jistgħu isalvaw il-ħajjiet.